Урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн кээде намаз окубагanga шеф уруксат бербеди. Жумушумда шартым жок дейсиң. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям деле эскерткин. Мади Макка мукаррамада иманга, исламга чакырып жатат. Пайгамбар алейхиссалам келип, Кабанын жанында намаз окуп жатат. Намаз окуп жаткан кезде Абу Жахил, дин душманы ким дейт? 2 күн мурда паланчынын үйүндө төө союлган. Төөнүнүн ичек чабагын карнын najasаттары менен, төөнүн карнын боктору менен Мухаммад саждага барган кезде үстүнө кем алып келип коет дейт. Меккенин эң бактысызы. Алланын карына калган душман 2 күн мурда союлган төөнүн ичек чабагын көтөрүп келип саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбардын үстүнө коюп коет. Пайгамбар саждада субхана раббиял а'ла. Улуу Аллахым, сени тазалык менен эскерем. Сага тасбih айтам. Саждадан башы көтөрбөйт. Абдулла ибн Мас'уд деген сахаба риваят кылат. Абдулла ибн Мас'уд эгер мага коргоочу болгондо, менин жан сакчым болгондо, менин жаныма жөрөк боло турган бирөө болгондо, мен барып пайгамбардын үстүнөн ичек карынды алып салмакмын. Бирок мен мушриктерден корктум. Мен андан да кор болмокмун. Мен жөрөк боло турган эч кимим жок эди. Тууган уругум жок эле дейт. Бирөө жүгүрүп барды. Я Фатима, о пайгамбардын көзүнүн кареги, денесинин bir parçası Fatima, atаңа жеткин. Атаң саждада турган кезде үстүнө төөнүн карнын ичек чабагын коюп койду. Фатима чуркап келди да пайгамбар алейхиссаламдын үстүнөн ичек чабакты алып салды. Төөнүн карнын алып салгандан кийин мушриктерге карап карганды. Атактулуна ражулан якула рабби Аллах. Раббим Аллах деген иманга, исламга чакырган инсанга ушундай мамиле кыласыңарбы? Пайгамбар алейхиссалам эмне кылды? Аллахум алейка бил Курайш. Аллахым, Курайштарды сага тапшырдым, мушриктерди сага тапшырдым деп, ошол жерде мушриктердин 7 ана башчыларын атын атады. Алардын атын атап Аллах Таалага дуа кылгандан кийин Абдулла ибн Мас'уд айт, Бадыр салгылашуусунда, Бадыр жихатында 7-өсүндөн көрдүм, иттин өлүгүндөй болуп өлдүлөр, Бадырдагы кудуга көмүлдүлөр дейт. Najasat көмүлгөндөй көмүлдүлөр. Пайгамбарга ушундай мамиле кылган дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, сен намаз окуп намаздан чарчадыңбы? Сенин намаз окуган үчүн бирөө жаман мамиле кылдыбы? Устаз дейт, мен намаз окууга иштеген жеримде шартым жок дейт. Пайгамбар алейхиссалам намаз окуп жаткан кезде мушрик келди да пайгамбардын кийимиден кармап пайгамбардын мойнунан бууду. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям дем ала албай калды. Аббакыр Сыддык чуркап келип, атактулуна ражулан ан якула рабби Аллах. Раббим Аллах деген адамды өлтүрөсүңөрбү? Раббим Аллах дегенди ушундай кыласыңар деп пайгамбар анын колунан ажыратып калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ибадат кылган кезде ушундай ибадат кылды. Bir gün Ayşe Neviz'in canına geldi. Kezek Ayşe Neviz'in tüney turgan kezek. Ayşe Neviz'e gelip, ya Ayşe, ata'zani ana abuda Rabbi, men Rabbime ibadat kılsam ruhsat veresin de. Senin canında jatpay turup Allah Teala'ga ibadat kılayın dediler. Ayşe Neviz, ya Resulallah, senin maga jakındığını jakşı görem, canımda bolganыңды jakşı görem. Бирок сен жакшы көргөн нерсени жакшы көрөм. Эгер Раббыңа ибадат кылам десең, туруп ибадат кыл деди. Жат жаныма деген жок. Куптан окуп келдиң го. Мен жата турганда намазды кыласың деген жок. Эгер Аллах Таалага ибадат кылам десең, ибадатыңды кылгын деди. Айше Невиз айтат. Пайгамбар алейхиссалам кыямда турганы бир канча узун. Пайгамбардын буттары шишип кетет эле. Пайгамбар алейхиссалам кыямдан рүкүсү узунураак болот эле. Саждасы рүкүсүдөн узун болот эле. Bir reket namazda hurmatlı Müslüman bir tuğan. Ali İmran suresi, Bakara suresi, Nisa suresi, Kur'an'dan 6 para. 20 minutten olsa 1 saat kıyamda turar. Rüküsü 1 saatten aşıqırak, sacdası andan da aşıqırak. Taң atqıça namaz okudu. Paygambar kıyamda turganda iyilap, betleri jaşkat oldu. Paygambar rüküden qaytkanda iyilap, sakallardan su aktı. Paygambar aleyhisselam sacdada iyilap, Paygambar aleyhisselamdın jay namazın astı lay bolup ketdi. Taң atkanda bamdap namazına azançı Bilal oygotkonu keldi. Hazreti Bilal kelgende Paygambar iyilap jattı. Ma yubkika ya Resulallah. O Allah'ın elçisi ne eylaysiz? Ne eylaysiz? Allah sizin ötken günahlarınızı keçirgen. Kelecek günahınızı keçirgen. Ne özünüzü münçe kıynaysız degende Paygambar
Afala akunu abdan shakura. Allah'a şükür kılgan bende bolboyum mu? Allah'a şükür kılıcı bendelerden bolboyum mu dedi. Ki ne için ilahisin dese, bul keçesi mağa Allah Teala'dan bir ayat geldi. Al ayatты tilimenen okup, akıl cügürtpegenge, oy cügürtpegenge, tafakkur, fikir kılbagan adamlarga vay bolsun, ahvalı vay bolsun dedi. İnne fi halqis semawati vel ard ve ihtilafil leyli ven nahar la ayatun li ulil albab. İnne fi halqis semawati vel ard. Asman menen jerdin jaralışında, keçe menen kündüzdün almaşıp turusunda, akılını işletken insanlarga Allah'ın barlığına, birliğine, kudretli zat ekenine alamat belgiler var. La ayatun, ayatlar, alamatlar var dedi. Gün özgörüp jatat, keçe almaşıp atat, keçe kündüz asman jerdin jaralışını karap, Allah Teala'nın kudretini okuy albagandar, oy jügürt albagandarga vay bolsun. Uşul ayatты okup ilap jatam dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, sen namaz okup butun şişti bile. İmam biraz hutbanı uzartıp koysa, oy bir yarım boldu azanda deysin. İmam biraz uzun süren okup koysa, sacdada biraz köyrek tasbih aytıp koysa, meyin akkança baş köterbeydi, falançı mescidke barayak tezirek okuyup deydi. Peygamber aleyhisselam ömründe bir namaz kaza kılgan yok. Bir jolu gana bamdat namazını kaza kıldı. Bir jolu bamdat namazını kaza kıldı. Alda cihattan, gazbattan kelgen kezde Hazreti Bilal'dı, sağa okşaş budilnigi yok, sağa okşaş uyulduk telefonu yok, namazga koyup koy oturgan, oygotsun dedi. Hazreti Bilal'dı, bamdatka bizde oygotosun. Biz salgılaşıvdan, müşrikler menen bolgon gazattan çarçap geldik dep jatты da, Hazreti Bilal'da bendeli kılıp uktap kaldı. Ertesi gün çıkıp, kündün ıslıktığı alardın yüzüne tiygen kezde oygonuştu. Peygamber bir jolu bamdat kaza kıldı. Sençi hurmatlı Müslüman bir tuğan. Peygamber menin ülgüm deysin. Peygamber menin kubirim deysin. Bamdatka turbaysın. Kebirlerin söz esin tavat. Peygamber aytat, bamdatka turbagan insanın kulağı şeytanın unitazı deyip tuvaleti. 30 yıldan beri kulağına şeytandı siydirip duruyorsun. 50 yıldan beri şeytan kulağına siydirip 40 yıldan beri şeytandı siydiresin. 10 yıldan beri şeytandı siydiresin. Bamdatka turgum kelbeydi. Peygamberdi menin ülgüm deysin.